Urumwami w'igitangaza Mana ikomeye wagendeye ku mazi uzura abapfuye ndaguhimbaza Alfa na Omega nyene ijuru n'isi Yes, bakunze babuja hit TV ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mwerereye nkuko musanzwe menyereye kuri mikro muri kumwe na Christabella nk'ibisanzwe behind camera tukumwe na Jux Bejedola Capital twarabemereye kuzabazanira ibiganiro bitandukanye harimo bamwe mu baririmbyi bongaye wacu baba star bakomeye bafise amazina twarabemereye kandi kuza turabazanira bamwe twita aba upcoming canke aba underground kugira bamenyekanishe ibintu byabo nabo bashe gutera imbere so muri studio rero turi kumwe n'umutumire mutumire n'ubwambere tujye kumwakira ariko twavuye mu muziki gato uwo twita kari umuziki w'isi siko simbizi numva bavuga ngo indirimbo z'isi ngo n'izimana tugiye muri gospel rero twakiriye umwe mu bantu araza kutwibwira sindamuvugaho byinshi cyane kuko n'ubwambere tugiye kuvugana byinshi araza kubitubwira tubibutsa kandi ko vuba cyane turabazanira Nobela ndazi ko muyikumbe muri benshi so guys turabakunda cyane ni nama mvuga ko ari mwe ba CEO bacu nimwe mutuma turi ngaha nimwe muduhemba bana guys turabakunda cyane turakwakiriye kuri kamera za Buja TV amahoro meze neza cyane amakuru y'imisi yameze neza kabisa ndadudega kabisa ku bantu bashaka bakonye kuri kamera za Buja Hit uratubwira amazina yawe mwitwa bande muvuka hehe muvuka ryari nimba ari ngombwa nitwa Azikoramwo nkaba umuririmbyi kandi nkongera nkaba umuproducer ndirimbyemo za gospel gospel hama nkabamba mu Gihosha uri umurundi ndi umurundi ijana kujana yes ntari umurundi oya no bon tuko ndagana n'umuntu bashaka kumubaza nyene tuko tugana n'umurundi cyane ndi umurundi 100% kabisa 100%. Ndi kubona witwaje inkota niko babyita idacira umuriro apana icira umuriro dukoreremo gato twumve ko ibintu ndabikunda okay bari nitwa urumwami w'igitangaza ni indirimbo heruka gushira hanze gusohoka aciye insomeni isohotse akindwi imwe isohotse ya urumwami w'igitangaza Mana ikomeye wagendeye ku mazi uzura abapfuye ndaguhimbaza Alfa na Omega nyene ijuru n'isi uruwera Yesu urumwami akomeye
amen. Budget twarahezagiye twakira abakozi b'Imana. Nasinziriye kubera ako karirimbo. Mbega twinjire mu kiganiro neza. Bakunze budget mwumvise umuntu turi kumwe nashatse kugira mumenye turi kumwe nande arabibwiye rero novuga ko ari nkayo nsiguro yiwe. Twinjire mu kiganiro nyirizina rero. Umuntu agerageje kuraba ashaka kwibaza ati uri umusore cyangwa uri umupapa mbega ukuri nuko we ndi umusore ndi umuseribateri kutwenze none yateye isoni okay urabugaragara nyine nk'umuntu w'umupapa nyine vraiment ntunkore ku isoko wangu ndi umuseribateri musengera hehe sengera muri gize yitwa Greater Truth Embassy muri ville mu gisagara ca Bujumbura hagati kandi ya favelas ya Greater Truth Embassy ya okay umuntu agerageje kukubaza ati twakubaza utanguye uri muri eglise urakijijwe ushize indirimbo hanze iyo ndirimbo niyo ya mbere umaze gukora niyo ndirimbo ya mbere maze gukora indirimbo ya mbere by the way nigenda nayikoze muri studio nkuko nabibabwiye mu ntango ndumuririmbyi ngo mu producer ujya hinyanya indirimbo niyo ndirimbo ya mbere nshyize ku mugaragaro akaba ari imwe muri nyinshi ko tubazaniye nyinshi n'izindi ziri nyuma nyinshi cyane gose akaba yakorewe kandi muri studio yitwa Cornerstone Record akaba yanagenda yarongoye nkababwira abantu bagende bayirabe kuri YouTube channel kandi bitege n'izindi nyinshi cyane uhinyanyura indirimbo novuga kari gospel canke n'izi zisanzwe urashaka gukorana no mu muririmbyi wari wese ukamukorera indirimbo tugira gospel gusa tugira gospel exclusively gospel kabisa ni kubera iki rero kuko ofeti mu buzima umuntu aragira vision aragira iyerekwa donc yerekwa yerekwa mfise kuva nkizwa nakirese umwe mu buzima bwanje nabonye yuko nozana indirimbo icyo numvise mpamagarirwa gose yuko novuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo biciye mu ndirimbo urumva kandi n'abandi bantu bashaka no kucisha mu ndirimbo nkabafasha ibindi gana nasanga ntabishoboye kabisa kandi mu buzima ifo kugira ikintu ura poursuivre ntubigenda neza yes bakunze Budget mwabyumvise rero turazi ko muri Budget harimo abantu bakijijwe benshi gose baba bafise n'indirimbo mwumvise abantu muze murondere abakorera indirimbo kandi abizi ko mubikunda ariko umuntu akagira ati why kubera iki wiyumvisemo gukora igikorwa nk'iki canke ko tumenyereye abandi usanga bavuga ati ka tuje mu izindi ndirimbo zisanzwe warashobora gusora traditionnel canke nyine by'ikirundi canke n'izindi ndirimbo zisanzwe kuko ko kenshi bavuga ko ari byo byunguka birimo amahera why not wowe wagiye muri gospel avuga byunguka birimo amahera okay no ofete jewe nkora nakubwiye niyerekwa kwa umuntu wese nkawe ngaho ukora muri Budget TV urafise vision bashaka ngene ubo serve abarundi bakumva ibikorwa bikoregwa donc muri entertainment y'u Burundi ni vision umumfise urumva naje ni vision yashyize ku mutima biko biciye mu ndirimbo zanje novuga urukundo rw'Imana ubuntu bw'Imana mbabazi Imana tugire mu kuduha Yesu urumva bice mu ndirimbo donc inkuru nziza ishike ahantu henshi hatandukanye urumva nkayishikana kuri benshi batandukanye biciye mu ndirimbo nywerere konfise kandi atari ibintu bisanzwe urumva kuko nkuko nababwiye ndutangiye nk'abagerageza tuje kabisa donc rero je ko ndabibona mbayeho kugira nyine ndirime izo ndirimbo nizo nukumva nashoboye aho ndaciye bacumbaza ko kutakoze izindi nkabyo noshobora kabisa nabyo noshobora ariko no kwiza abantu bakunda imo za gospel abantu bose bari mu Burundi vraiment bitegure kwakira indirimbo abantu zitazohagarara zo kumaze bahezagira kandi ziryoshe kandi indirimbo wikoreye nizo nikoreye ndumva nabwende umu producer yene kandi ako by the way indirimbo tukora niba byoroshe ko dukora indirimbo ziri live nk'abaza kwiyumviriza urumva iri live bisaba gukorana n'abandi ba musiciens urumva korana n'umubatere umusoliste umubaziste whatever urumva biba bisaba kwitanga kenshi kandi no kwicara ikintu bagitegura neza urumva nkuko bitangwa bivuga mu kiganiro nabyumvise introduction bagize abantu musanzwe abantu bakurikira audience yawe ibintu niba bari aba boss bawe
urumva nibo bakeneye ko ubashimisha ubaha ibintu bibahezagira umva twe turyamye abantu kubukiye ko bwije tuma twitegura twazana indirimbo nziza zizobahezagira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwamamara ku isi yose Yes, ngayo nguko rero mwabyumvise ntituze kurambirana cyane juste turi ngaha kugira novuga ko ari nko kwamamaza ibikorwa byiwe murabizi ko dusupportingana Budget iragerageza gukora kenshi sinzi niba mura ibiganiro byacu tugerageza kujare hasi kugira ngo tuduze impano za bamwe bari hasi kugira nabo babashe gutera imbere so guys murabizi ko dukundana indirimbo yitwa gute urumwami w'igitangaza iri kuri YouTube channel yawe ko yahe mazina YouTube channel yitwa Avisen Hozagara niko yitwa akaba cinitse nsohotse kandi nkabona ko abantu bayakiriye neza ndaje mu byuzi kiragira abantu bayakiriye neza kandi ndumva ndi bita mu upcoming donc uje nk'umuntu nyene atabona kuza umuinko nyitorumva ariko ndabona ko abantu bakora yakira neza cyane vraiment kandi nkabashimye Budget kukakajimaye ituma kandi igira mu bantu urumva umuntu akoze ikorwa c'Imana ngaho muzobona imigisha myinshi amen uraba bihora bishika ukaba uraba nk'imiziki yindi yo ngaha anye mu Burundi canke uraba ibyerekeye na gospel gusa mpora ndaba iwe nari ndaraba ni iki rero tubwira canke uvuga ku muziki ndundi ukorega deja na wamaze kuba kwinjira muri entertainment kino uvuga kuri kote umuziki w'Uburundi muri rusange okay wow kibazo ciza umuziki w'Uburundi ni umuziki mwiza cyane ariko by the way ntawutayimbajije kubera mbere kubivuga jewe nkitangura nk'ikizo cyangenda kibazo cyo ndacishura nk'ikizo donc chaka Yesu mu buzima bwanje naravugiza abarimbyi batandukanye hitwa Apollinaire bamuza Apollinaire ngaha Fabrice Nzeyimana size kumuzi na mu Rwanda bitwa bari Gahongayire n'abacurangiye mu ndimo zitandukanye abitwa Bagabi Kamanzi ba Prosper Nkomezi sinzi ko mubazi narabacurangira gitari kwa donc nendo musicien navuze mu studio donc studio session atandukanye rero cyo nabonye Uburundi bafite impano cyane gose kenda ndashaka kubivuga vuba ntibyo ntanisoni bafite impano kuko usanga honga muri East Africa nk'abantu benshi usanga bateza imbere entertainment urumva rabyo mu Rwanda Tanzania usanga ari ama element kandi ari clé Abarundi ico ni ikintu cyane manza kuvuga yuko entertainment y'u Burundi donc ifise impano ubwayo kote washaka kote production kote aba musicien kote abaririmbyi turafise impano nyinshi cyane urumva ico ni cyambere muri nkuko novuga nk'u Burundi burafise inzahabu ariko abasigaye gutiza unzabo no ruzizana zikagira kamaro abantu urumva kuko kurashogira inzahabu ariko zikaguva kubusa urumva nico novuga ngo mbona gute entertainment y'u Burundi nuko ikintu kimwe gusa wikeneye nkuko biko bitogareza gukora ndabiza Budget biganiro mukora bituma impano z'abantu zigaragara abantu bazimenya urumva kandi hari abantu benshi bafite intana ariko utabakize nyene ngo baboneke donc cyazifira nyene mu gifuri urumva donc havuga yuko rero imeze ahantu heza kwa buri kintu kimwe cha visibility urumva kandi visibility ni cyambere n'urukundo entre nyene abo dukora ibintu bimwe urumva ko umuntu agize nk'ikintu ukagisupportinga yambaye bari indirimbo ukayisupportinga urumva kuvuga gute ukayisharing kandi kugira ngo mu rukundo ubona ko mfashije murundi mfashe murundi mugenzi wanje nico cyo tuma donc entertainment iterambere imbere gose ariko nkuko nakubwiye potentiel vraiment irahari kabisa nico kintu nkunda gukora ngaruka ko cyane mvuga ati kubera iki tudakundana nimba nkomezi ni ujya anya arashaka gusohora indirimbo ugasanga bose abantu bose barayipostinze abamukunda bose ugasanga muganga iwacu ni bake avuga ati cendabe
ayipostinge atatera imbere niyaronka amahera ntazompaka urumva kuko nta wundi muntu azova hanze aze kuraba iby'iwacu twe tugomba kubipromotinga ukaba warabye indirimbo y'umu grand frère ugacuga ati why not nashaka kuyirungikira Krista canke yirungikire Jokes nawe ayirungikira undi muntu kugira ibigende neza bise neza nyine dushire hamwe ariko ikintu novuga no kubwira ati bizogenda neza Imana yonyine irahari n'ibizingene bigenda nibaza ko abarundi turafise urukundo hama twitege ibiki bishasha rero vuba kuri mwebwe kuri jewe nk'umu artiste donc kandi nk'umu producer twafite indirimbo nyinshi uko nakubwiye indirimbo nyinshi injana zitandukanye amatema atandukanye ariko byose bikoraniza hamwe kwamamaza inkuru za Yesu Kristo biciye mu ndirimbo rero batwitege kandi nk'indirimbo mbaze kuyikurikirana kuri YouTube channel yanje iraryoshe gose sinzi ko muze kuyumviriza urumva muyikurikire kandi mushobora subscribe kugira mwitege n'izindi nyinshi zizobahezagira kandi entreta twafise n'icyifuzo yuko na Cornerstone Record izobona label kwazana ibintu bise bikeneye uburyo tugira abandi barimvye dufashije kwa turi mu Burundi abandi barimvye duteza imbere bari tukora indirimbo bakamenyekana bakashikiriza ubutumwa bwabo biciye mu ndirimbo ku muntu yarabye ijya ndirimbo yawe sinzi ko nihenze narabye itariyo mugiyo ndiko ndibuka umengo uriko uririmba muri style ya Israel mbonye mbonye ni wasohora indirimbo hama ugaca usanga yorganije nka concert agaca yiririmba hajya nyene ugasanga niyo video yasohotse idafise amashusho runaka ugasanga ni the same place hano don't have like a band nkijya video yawe turaza kuyigira nuko bitakunda bahita badufunga twari kuyigira ni video ubona ko sinzi ko ariyo ni video ko zumengo uri ahantu hamwe mu rusengero nyene kandi na Israel nikakunda kubigenza utikubera iki rero okay atikubera koko icyo nuvuga do indirimbo nkazijya kwa nkijya ndimo bako navuga ukuru bwa Yesu urumva ko Yesu ari umwami w'igitangaza rivyo bintu kugira script meze nk'ivyo ukagira script umva iyo script vraiment bigoye gose urumva do vyiza tuzana ahantu tuyigira live turi kumwe ko hagaragara n'abantu turi kumwe bako bararirimba ku buryo biboneka turi ahantu turi muri eglise umuntu wese amajyamo two twaririmba arameditako arayumvira akaririmba kubera kugira script imeze nk'ijya usanga uzanye andi madese kabisa kwa tuvuga nka Yesu wagendeye ku mazi ucwanze hanzwe urumva donc ziya ndirimbo tukora biba bigoye kugira script yabo bijanye urumva donc yo byerekana byose dushaka donc kandi musanze video ifu igire message byo kuravuga bijane urumva nibyo wakora ririmba donc twaje duprefera kutugire kujya kuburyo umuntu wese abone ko turi ahantu muri service asora avuga katika ibada donc umuntu ashore kuririmba ko akaririmba katazi n'umwami Yesu nyuma cyo prefera kujya kandi nawe ndabibaza nawe niko aragira yes ngaho rero dusezera abakunzi ba Bujahit kuko nyine nkawewe apana nkawe nka jewe okay ndabashimira igihano kiza tukoze mu ndirimba okay urabereye ubere gushimwa bakunzi ba Bujahit mwamwumvise rero nibaze ko muza kuryoherwa n'indirimbo uwo tarayiraba niko kanya ko kugira uje kuri YouTube channel yiwe kore subscribe guys ukore share indirimbo ipartage igere n'ahandi hantu n'abandi bose bayibone kugira dushigikira umuvandimwe so thank you so much mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro bya Bujahit.